Croesawu cynnwys. Ni'n edrych ymlaen i groesawu chi gyd. Ni mor gyffroes. Welcome! We're looking forward to welcoming you all. We are so excited. Wedyn. Mae hwn yn gyfle gwych ar rwy'n edrych ymlaen I groesawu I Castell Nedd a Margam Park Wledig. This is such a fantastic opportunity and we are looking forward to welcoming you to NPT and Margam Country Park. Hibenio! Hibenio! Mae pawb wedi gweithio mor galed, da iawn chi. A bydd cymaint o hwyl hefyd. Mae croeso I bawb. Everyone has worked so hard. A huge well done to everyone. And there'll be so much fun. Everyone is welcome. Lights! Streets! Doedd yn dod o oer! Dychmygwch y plesgen! Bydd Eisteddfod yr Urdd Dir a Môr 2025 ym Mharc Wledig Margam Port Talbot. Mae Castell Nedd Port Talbot yn lle hardd o'r môr i'r cymoedd. Mae gennym ni afonydd a choedwigoedd hardd, parciau ac antur, ac edrychwn ymlaen at rannu hynny gyda chi. Mae'n anrhydedd mawr cael cynnal Eisteddfod Dir a Môr Barc Margam ar Fro 2025. The 2025 Eisteddfod yr Urdd Dir a Môr takes place in Margam Country Park, Port Talbot. Neath Port Talbot is a beautiful place, from the sea to the valleys. We have beautiful rivers and forests, parks and adventure, and we're looking forward to sharing that with you. It's a real honour to host the Eisteddfod Dir a Môr Barc Margam ar Fro 2025.